55 godina smo ponosni na viziju naših osnivača. 55 godina smo ponosni na istrajnost i ljubav svih koji su razvijali kompaniju. 55 godina smo ponosni na jedan od najlepših i najvećih vinograda u Evropi. 55 godina smo ponosni na drevne, autohtone crnogorske sorte. 55 godina smo ponosni na naše potrošače i prijatelje, zahvaljujući kojima slavimo veliki jubilej. 55 zlatnih godina. 13. jul. Plantaže. Hvala na poverenju. Dobro jutro. Raspored za danas. U 10:30 imate sastanak sa odborom. U 11 časova sastanak sa klijentima i molim vas nemojte zaboraviti u 15 do 11 da čestite svoj majci rođendan. Koliko godina puni? Fantastično. Nego javite vašu službu da pokupi 10 škola. Ovo su prednici za danas. Koji kafu pijete? Odličan izbor. Znam kako će lakše da pregoram ovaj dan. Hoćemo po još jednu? Ja ne bih smela. Vozim. Ma nek ide život. Samo po još jednu. Ajde. Dobro, ajde, nek ide život. Imate li vi živeli u telefonu? Taksi, izvolite. Vožnja i alkohol ne mogu zajedno. Postupajte mudro i odgovorno. Svi koji su gledali monodramu Lov na srne, koju je napisala i režirala Srna Lango i u kojoj igra samu sebe, kažu da će vas postaći na preispitivanje nekih današnjih životnih vrednosti. Glumica koja za sebe kaže da je life lover i vino kao jednu tradicionalnu, a ne samo trenutnu vrednost, postavlja na posebno mesto. Vino je svakako visoko kotirano u mom životu. Uz sve što sam stigla da čujem od nekih dragih i bliskih prijatelja koji se time čak i bave, ne prima se naročito nijedan podatak na mene, posebno od onih nekih dana kada sam bila u situaciji da probam nekakva takozvana vrhunska vina, pa sam shvatila još jednom u životu, to za mene baš i nije naročito novo, zapravo da sam i tom prilikom naopačke nekako svi su prepoznavali to što im se nudilo tog trenutka kao vrhunski užitak, a meni se činilo manje uzbudljivim vino od nekakvog mog koje sam kod kuće ostavila i čekala te večeri da ga dovršim. Hoću da kažem, uz sve tobož štosasti ton, da jako nežno volim svoja nepca i mislim da im treba verovati čak i onda kada brend ne govori u prilog doživljaju, kako da kažem, a naravno uvek iznova probam nešto novo i obratim se prijateljima koji, dakle, očito svašta znaju bolje od mene na tu temu. Zapravo mislim da je ključ moje ljubavi prema vinu u tome što ono može da traje. Inače, sam nežno zavedena pojavama ljudskim i kulinarskim koje uspeju u mom životu da traju, tako da, imam ni manje ni više to kao zahtev od vina, da mogu da provedem nekoliko sati pijući, a da pritom ni na koji način mi ne bude neugodno od sebe same i onoga što je moje ponašanje bilo kad se sutra probudim. I još nešto da vam priznam, ničim izazvana previše priznajem, ali mislim da ima veze sa vašim temama, za razliku od ovoga kako sad držim čašu, jer ja znam
kako se te stvari radi i moram reći da je to u našoj kući bio i deo jednog opšteg obrazovanja, takvi nekakvi bontoni, ništa više od toga, nisam čekala matore godine da to saznam, ali ja to radim, vas radi, gledalaca radi, pomislim možda je to sad se od mene očekuje i odgovorno je prema temi, ja vam ovako ne bih pila vino, moram i to, dakle, pošteno da kažem, ja ovako uzmem vino takođe na užas mojih stručnih prijatelja i nekako ga prilagodim sebi u svakom smislu i da vam kažem pravo ne menja ukus lažu. Bude taman kako treba. Istinski hedonizam je onaj kada su zadovoljena sva naša čula, a i naša čula zahtevaju da ono što im se pruža bude u savršenom balansu. To je jedan od razloga i zašto je toliko važno iz kakve čaše piti vino. Članice kluba Lady of Wine bile su gosti kompanije Riedel i hotela Hyatt Regency u Beogradu na jednom posebnom druženju na kojem su mogle lično da utvrde kako se ukus vina menja zavisno od čaše iz koje se ono pije. Zbog toga je ova kompanija već skoro 3 veka kroz 11 generacija posvećena stvaranju savršenih čaša za božanski napitak. The next step, it's a nice reply that I got from Maximilian Riedel, our CEO, is that he doesn't want to be the last of this generation. And innovation and never be lazy. Always try to achieve a new goal. And this is our target every day. So we stopped to use lead crystal in 2014, not because we are no longer able to manage it. It's because it's something that is outdated, and we were able to make a new recipe, and this recipe allows us to be more environmental friendly. And this environmental friendly was not a big difference in terms of sparkling, in terms of color of the crystal. And the only difference maybe can be the sound that the glass is making, but in terms of transparency and shiny of the crystal, it's exactly the same, but much more environmentally friendly. What do you prefer? What kind of wine and what kind of glass? So I'm original from a wine region from Piedmont, and Piedmont specifically from Barbaresco. Then Nebbiolo is absolutely my variety. Luckily, Riedel made a glass that was originally made for Nebbiolo, for a Pinot Noir, sorry, but it was working perfectly also with Nebbiolo. So then we are lucky to have also our glass for our wines. Zorice, kako ste se vi kao žena odlučili da se bavite ovim poslom, uvozom čaša za vino? Vino je nešto što prosto je moja ljubav, prema tome i čaše naravno, tako da smo malo dalje zagazili u to i krenuli sa edukacijama i nastavljamo i dalje. Malo je neobično, ali videli ste sami večeras na ovom malom testingu koji smo imali koliko je zapravo značajno imati pravu čašu. A i vaše edukacije, kažu oni koji su prisustvovali, su posebne, zato što u stvari radite nešto potpuno drugačije. Menjate čaše sa istim vinom. Jeste, upravo to radimo da bismo pokazali koliko jedno vino menja, koliko se vino menja u različitim čašama. Ne samo vino, voda se menja. I zaista se dosta nauči i posebno je bitno ljudima koji su zaista ljubitelji vina, da ne govorimo o profesionalcima, ljudima koji se bave restoranima iz Horeke, tako da to je nešto što je, da kažem, jako bitan deo te edukacije
razlika koja čaša, koja sortna vina. Dame iz kluba posebno su bile oduševljene čašama Fato Amano, ručno rađenim sa obojenim nožicama, ali i mini dekanterima za vino od kojih su pojedini prava umetnička dela. Mali dekanteri su novi Ridlov izazov u proizvodnji i napravljeni su iz praktičnih razloga. Naime, lako ih može koristiti dvoje ili manji broj ljudi. Ovo je, na primjer, Curly dekanter koji je postao svetski hit u Ridlovoj kolekciji, a zbog svoje pink boje posebno je zanimljiv ženskim kupcima, mada je svaki dekanter jedna posebna priča, o čemu će tek biti reči u ovoj emisiji. Kada kažete reč Vranac, vaša prva asocijacija je crnogorska kompanija Plantaže 13. jul. Danas sa Vesnom Maraš, jednom od žena na ključnoj poziciji u plantažama, razgovaramo o Vrancu kao autohtonoj sorti, ali i o tome da li je lako ili naporno jednoj ženi u vinskoj industriji. I jedno i drugo, ali mislim i velika privilegija. U svakom slučaju biti u društvu vina i cijele priče koje vino nosi je zaista vrlo zahtjevno, izazovno, ali boga mi i lijepo. Ispred nas se nalazi Vranac rezerva koji se okitio zlatnom medaljom na ovogodišnjem dekanteru, a koji je pravi predstavnik ove kompanije, zar ne? Ne samo ovaj plantaža iz crnogorskog vinogradarstva i vinarstva i možemo ga predstaviti zaista kao crnogorskog kralja kada je u pitanju asortiment, ali u svakom slučaju kao jednu vrlo moćnu, potentnu sortu u vinskom svijetu koja već decenijama i vjekovima daje fantastična vina koja su i ranije bila prepoznata, evo i danas zapravo najbolja potvrda koliko je Vranac moćna sorta, jer su i stalne nagrade i priznanja koja vina od sorte Vranac dobijaju. Ali šta je to što Vranac zaista izdvaja kao autentičnu i autohtonu sortu? Koje su to karakteristike koje ga čine takvim kao što jeste, kao predstavnika čak i Crne Gore? Pa u svakom slučaju njegova istorija, duga tradicija gajenja na ovim prostorima, negdje početkom 19. vijeka, a real gajenja Vranca bio je svega 30 km. To je prema pisanju akademika Ulićevića isključivo bila crnička sorta. Ekspresija Vranca, njegovih najboljih osobina, upravo je bila kroz realizaciju projekta Ćemovsko polje, koje je danas u vlasništvu kompanije 13. jul Plantaže, kada je Crna Gora dobila veliki vinogradarski kompleks na površini 1500 hektara vinograda u tom periodu. Naravno, danas su površine u kompaniji 2310 hektara i od toga je 70%, posebno kada je riječ o crvenom sortimentu vinograda, se nalazi pod sortom Vranac. To je zapravo i pružilo mogućnost da do ekspresije dođu najbolje karakteristike sorte Vranac. Evo nas nakon više od pola vijeka kao nagrada da smo bili u pravu su upravo sva ta silna priznanja i nagrade koja vino Vranac dobija i zapravo sorta koja sve svoje osobine koje najbolje zapravo koje može i daje na prostoru Ćemovskog polja, ali naravno i cijelog crnogorskog vinogradarskog regiona. Šta ukratko reći o Vrancu? Mislim da nam je svima poznatan kao vrlo moćna, snažna sorta juga u kojoj su zaista oslikana sva snaga jednog podneblja koja se reflektuje i u specifičnom teroaru, prije svega našem zemljištu, klimi, ali naravno i svim onim što Vranac posjeduje u sebi. Snaga, moć, raskoš svih onih komponenti koji ga čine velikim vinom. Vi znate koliko je sorta važna za jedno vino, jer ona se veže i za teritoriju, i za istoriju, i za tradiciju i upravo taj teroar, ta autohtonost omogućava da u ovim uslovima, u svojim uslovima gdje je i nastala, postigne najbolje karakteristike i da najbolja svoja svojstva i na taj način zapravo takvo vino i postaje jedan pravi nacionalni brend i što itekako je vrlo važno i kada je u pitanju marketing, ali
sve bi to bilo uzalud da nemamo tako dobru i potentnu sortu kao što je vranac. U kompaniji 13. jul plantaže poslednjih godina su intenzivno radili na utvrđivanju porekla sorte vranac, a šta su otkrili saznaćete u sledećoj emisiji. Posebni trenuci koje obično možemo da dozovemo uvek u sećanje često su obojeni vinom, a da li ih po tome pamti i Srna Lango? Da, poslednjih godina, iako zapravo sa prijateljima vrlo često se baš oko vina sretnem, pa i isprobavamo nova vina. Oni meni na poneko ukažu, a ja rado pristajem na sve te novine, bar na prvu loptu. Ali moram da priznam da zapravo budu posebni trenuci samoće. Iako znam da i literatura i filmografija vole nekad surove prema takvim trenucima ljudskim da budu, pa nazivaju dosta pogrdnim imenima i zaključuju što šta. Ali ja ni s tim nemam problem, ne pravim se osoba bez mana. Bilo kako bilo, ta jedna, to uglavnom kad je u samoći i kad je za završetak dana bude jedna čaša vina, tad je obično crveno vino, ajde za ovu priliku da kažem ispravno. Moram da priznam i to pošteno da ja inače crveno vino, iako znam da to tako ne ide, zovem crno i baš mi je gušt da mi bude crno i užasavam prijatelje koji su stručnjaci, nije im dobro od moje potrebe da se intimiziram sa nazivom. Ali dakle, evo, crveno nek se zove za ovu vašu emisiju. Crveno vino, naravno nikad puna čaša, kao što u krajnjoj liniji ne po protokolu, nego po bontonu osnovnom i ne ide. Ti gutljaji, to uglavnom ili sam se mnogo borila sa nečim tog dana, pa pomislim samo treba nazdraviti što sam živa i zahvalna stigla kući, ili čak sam i, što je valjda najteže meni u životu, zato umem da cenim lepe doživljaje, uspela da budem na nekakvom nivou zadatka i više nego što od sebe očekujem, pa imam potrebu nekako ritualno sama sa sobom to da proslavim. Boga mi dignem čašu, mogu vam reći, sve tako sama sa sobom u vazduh. Živeli. Uzdravlje mi se sviđa u poslednje vreme da izgovorim. Uzdravlje. Kaže se da je teško odoleti šardoneu, pa tako i Podrum Pevac nije odoleo da jedno od njihovih vina bude upravo od ove sorte. Kao i Tamjanika Izazov i Šardone Gušt je berba 2018. i kako kaže naš sagovornik, kao brat i sestra. Gušt je, kako bih vam rekao, znači kad god se radi o Podrumu Pevac, onda imate 4 vina, imate 3 vina koja su potpuno čudna, neka autentična priča, i imate ovog jednog 5,0 školarca, on je sve ispunio, sve što treba. Pitanje ove šardone. Znači, neverovatno da je on na tržištu najmanje interesantan, a na posljednjem takmičenju Sofiji je najbolje ocenjeni srpski šardone bio. Prosto na tom takmičenju da je bilo dosta šardonea. I sad svi su bili u šoku, ja sam sve vreme govorio, ovo je apsolutno školski šardone gde nema puno dvojbe. Sa nekim, on ima neke interesantne stvari, školski alkohol, 13,5, znate, to je to neko srednje telo, on je lepo voćan, ima malo tropike, ima malo krušaka. Mislim da je interesantno da će on tek dobiti svoju priču o tržištu, pogotovo mislim baš da žene mnogo vole šardone, mislim da su sklonije čak nego nekim drugim belim sortama. Zato što prosto prate modu, a šardone je uvijek u modi.
Dragicu Vučinić, vlasnicu vinarije Zenta Vučinić iz sela Rogami u vinskom podregionu Podgorice, još pre nekoliko godina je jedan časopis prozvao prvom ženom vinarem u Crnoj Gori. Sećanja iz detinjstva, kada je učestvovala u berbi i pravljenju vina i rakije, za našu sagovornicu pretvorila su se u ljubav bez kraja koja je rezultirala izgradnjom sopstvene vinarije. Pa to je počelo još iz djetinjstva. Moji roditelji su uvijek, moji preci imali ovdje, uzgajali vinovu lozu, proizvodili vino za sopstvene potrebe i pekli ovu rakiju. Jeste li se i vi ovako šetali i trčali po vinogradu kao što su vaše unuke sada? Da, ne samo da sam šetala, već sam i pomagala svojim roditeljima prilikom pečenja rakije. To je bilo na jedan drugačiji tradicionalan način, posebno kad je vrijeme berbe, tu je bi se i komšiluk čitavo kupio, pa bismo svi onako, to je bila jedna baš bude ceremonije, jel tako, pa se priprema ručak, pa je sve to bilo mnogo drugačije nego sada. Tako da još iz djetinjstva me to prati. A sa kakvim zadovoljstvom i emocijama Dragica stvara svoja vina, govori činjenica da skoro na svim takmičenjima osvaja značajne nagrade. Do sada se pod brendom Zenta pojavilo 7 vina, 4 crvena, 2 bela i 1 roze, a svakako je favorit ove vinarije Zenta Vranac. U svaki njen proizvod Dragica je utkala svoje emocije koje daju poseban začin Zenta vinima. Ja zaista sve svoje emocije, bar u tom dijelu, i svo svoje slobodno vrijeme je posvećeno vinogradu i vinu. Uvijek nastojim da mi je krajnji cilj kvalitet vina i da ljudi koji piju naše vino, moje vino, uživaju u njemu. Na salonima i kad imamo turiste ovdje, ja gledam ljude u lice dok ispijaju naše vino, jer ta reakcija na licu najbolje govori koliko smo mi zadovoljni tim vinom ili ne. A posebno kad vidim da ljudi znaju o vinu, kad pomirišu i kad znaju da degustiraju, da ispijaju vino. Krajnji cilj je da čovjek uživa u njemu i da svaki gost koji dođe ovdje da mu se dopane naše vino. Pa čak i oni možda koji baš ne preferiraju vino kao piće, da ga zavole. U vinski raj koji je Dragica stvorila za sebe, svoju porodicu i goste može da se dođe po najavi, a posete se na imanju ne smanjuju ni tokom hladnijih meseci, jer za vino i putovanja nije važno koje je doba godine. Postoje stvari za koje nisu važne ni godine ni mesto i postoje začini koji druge stvari čine još boljim. Muzika je začin vinu i obrnuto, a kakav biste začin danas izabrali vi, Srna? Ne bih vam preporučila sad baš, ja volim teške muzike, kako bih rekla, ne znam ko, nedavno sam čula divnu rečenicu na temu muzike, kaže volim kad me prihvatljiva i dopadljiva melodija obavesti u pesmi o jako teškim stvarima. Tako da bolje da u songove koje bih ja sad slušala ne ulazimo, možda bi bili preteški, uglavnom je tekst naravno nekakav mudar, pametan i preživljen u pitanju, ali ajde samo deo. Evo Peru Zupca ipak. Spiram te sa kože, sa minulih leta, miris hladnog limuna, zelen martovski prhut. Iskašljavam te. Talog ispod jezika, vreo šljunak u krvi. Nemate. Stružem te sa nokata, oštrim nožem kajačem. Nisi postojao.
nisi postojao nikoliko da bi se pomirili sa iščeznućem. Teško, ali možda Tako će mi je priroda, ovo ne vino deluje. malo podići atmosferu i da To ne mi bude služi, toliko zar teško. ne? Da. Da sve prođe lakše. U zdravlje. U zdravlje.